جنابندان و چین اورینت نیوز بولتنا کردی ایوار باش. یپگه پرال سریا حسک و شدادی رزگار کر و چتاین داعش ایریش گندوار سرکانیت کن. لعفرینه یکمین کورس فرمی ارکی خپارستن الدار کد و پارتیا یکتیا دموکرات خواسته که رخصت جریوه بریا خواستری دکن. بالافرین هفگرتن ناونتوی 16 ایریش لرقای دان و بنگاه داعش ویران کرد و ارتش ترکی هیز و جبل خانه خواه لسر سینور ترکی زیده دکن. لگوری آگاهی انداوی جهری بن شر را گیهاندن شرواننی یپگه پجا پشتی شروع پفشینین دجوار پر لسر ریا دنابرا حسکه و باجروک شدادیه یا لملی باجروک ابیاد یا کل با شدی روجاوای حسکه دکوه خس دست خدا. ده پفچینان دا کشتی و بریندارین چتایان چه بون لی درباری هجماران آگاهی نهاتن بدست خستن. جنازه چتای کیجی تبلیچک و رختین خواه کد بن دست شرواننی یپگه. ایرو داعشجی ایریشی ناونده یپگه لدر دورا گندی عالیا یا بسرکا سرکانیه و درکت و انجام شر و پفشینان رودا وها زانیانین جانی پیدا بون. چتاین داعش 24 دمجمیرن دوری و ایریشن باجار حسک دکه و داخواست دکه کو باجر به دست بخه. شرواننی یپگه تاخا عزیزی یا کو هیزن رژیم جی رویانا خستن بن کنتروله و برسا و ایریش چتاین دان. شروانن هر وها بشک جتاخا عزیزی کو چتاین خدا خاطه دا بجه گرتبون پاقش کرن. هیزن رژیم ده پفچونین حسک دا سه چتاین داعش کو سکوانی دکرن گرتن دو جیل ساعت ایوار دا هیزن رژیم هر سه چتاین کو یک جوان لطاخا غویران بو و دو دجی بیانی بون لمیدان رئیس یا بردادگاه حسک و بداروا وکر. هیزن رژیم نه هر رید دانا ولاتیان و روزنامه‌وان نزدیک جه بداور کردن نکردبون. نوچه گیهانان دست نشان کرد کل عالیه کی دنیجی شر و پفشنین دنابرا هیزن رژیم و چتاین داعش دا لدردور استادیوم باسل الاسد آتاخ غویران شر دجوار رودان. هاتا گوتن که بالافرین رژیم گلک دورین چتاین خود تیدا خواب جه کربون بمباران کرن. درباره انجام شر و پفشینه تو آگاهی انزلال نهاتن بدست خستن. جدسپیکا ایریشا چتین داعش لسر باجار حسکی شر و توباران لآلی باشور نهات راوستاندن. ده همان دما کو باجار جسویلان هادوالا کرن و اسایش و یپکی درباسی شربون. هیزن پاراستنا جواکی آنگو هیزن جوهری لطاقن کردان بلاف بون و پاراستنا باجیر کرن. ام درکت سر حاجزم بارکی خرابون و باجبه خرابون جبو پاراستنا مالی خوب کن دکانی خلکی بکن جبو خرابی چه نبی جبو دزی چه نبی امجی که اندامن هیزا جوهری و وکم دبینن اندامی جن امجی درکت سر حاجزا ام پاراستنا دکن ام بهوینگ چه انسانی ج مالبات خرافی اجمال خرافیا ام بهوینگ الباجار خوبگرن تزانین گو باجار حسک دروژن پیشی ده برژه 95 صدی جخلکن خوالا بو و مترسی لسر تاغن کردان زیده بو لهبونا هزک بویرنگی جه دل راحتیه یا لباخلکن باجر داگو آرامی لتاغن کردان بردوام بکه ملت جبوج ناس بك جاف هزايا وقت بيجي حفاظي سر مالا وان اندامانا جي نقرتن نقطة نقرتن حفاظ سر مالي وان كسي قدر كتن دي طاغي عزيزية دي طاغي نشوة دي هندري باج طاغي صالحية مفتيوان دي وان هزانا مراقبة مالات كرن يا كولانات كرن ندهشتن قد زي چه بي خرابي چه بي جبر ولوجي اف هزايا بناوي هزايا پاراستنا جیواکی یعنی جیواکا دندری باجار ده پاراست. دوی دما هستیار ده گو باجار حسکه ته درباز دبه و جگلک آلیان و راستی ایریشن داعشته ولاتیان کرد دبینن گو پیوستی بیکیتی و یک رزیه هیا چه آلیه سیاسی و
û çi jî ji aliyê leşkerî ve. Kesê gîro parastinê dike bi rastî xelkê deverê û hemê xortê wê parastinê diber malê xwe diber erdê xwe diber evê xwe dikin û hêzên Kurdî taybet ew jî parastinê dikin dêmberî Daeş dişer dikin lê em bi hêvînên nakokî û pirsgirêkê milletê Kurd û tevgera wînî Kurdî em ji van pirsgirêka xelas bin gîdekarî bin û gotbêjê ew pêşmergeyê Kurdistana Rojava ew jî dakevin lê kêleka birayê xwe nî şervan gîro li ser erdê şer dikin ew kesê gîro di sengerê şer dene milê xwe bidin hevdû û karibin vî milletî ve gotbêjî biparêzin. Gefên rêxistina Daişê li ser bajarê Hesekê berdewam in, lê tanha ew li hemû eniyan hatin eşkastin. û taxên Bakur yên got Kurd lê dijîn ji aliyê hêzên parastina civakî ve tên parastin. Her wiha beşek ji koçberan jî li malên xwe vedigerin. Homen Cezîrê Orient News, Hesekê. Bi beşdariya serokê desteyên Kantona Efrînê bû merasîmeke berfireh desteya berevaniyê yasaya erkê paravaniya aktif kir. û têda hejmareke baş ji ciwanên herêmê tevlî wê erkê bûn. Agahiyên bêhtir li ba Şêlanî Yusuf em temaşa bikin. دوه li bejarê Efrînê merasîma destpêkirina yekemîn dewreya fermî ya erkê xebaristinê hatin derxistin. Bi beşdarbûna piraniya serokên desteyên Xweseriya Demokratîk merasîm hatin derxistin. Gotina serokê desteya bervaniyê di gotinê xada te kes kir li ser girînkiya yasaya erka xebaristinê divên rewşên ku Sûriyê bigiştî û herêma Efrîn taybet jiyan dike. Eserkeftin ji bo gelê Kurd ciwanên me, keçên me, canê xatirên qurban û ev pêkhatiyên ku di destê Kurdan da biparêzin. Programê vir 45 roja dikişîne dewreya ve taybet ser hêlê leşkerî û civakî da zanebûnekê çê dikin ji bûna leşkeran û piştî 45 roja jî diferizin derin milê piştê pegê da cî xwe ferzê xwe ku derê hat derê û derê. Hacizan karê xwe pêtine ciyên sabit hene den li wê derê leşkeriya xwe hemû. Piştî pir ciwanan bihîstin ku ev yasa destpêkir û ket praktîk li herêma Efrînê berî xwedan Tirkiye û dewletên Ewropayê. Di metirsiyê dabûn ku wan bikişînin artêş û wan têxînin di serên dervayê kantonê da weke Kobanî û Qamişlo. Erka parastin ji bo kantona Efrîn bigiştiye. Ev yekînêdin ama îku were leşkeriya xwe bike di kantonê da karî wî li dervayê kantonê bi carekê nîne. حتى يكمين جيروتنا حتى يكمين اعلام كريه وهذا تبيانيه سرزمانه وامشي جارك دندو برادكن حتى يكمين ثاني يكذا ويكذا اما دربي كونتوني اب اركو نيدر بهاجر دنيا تباهي خراب ده كاريفانا لدربي كونتوني ثاني فلسطين كونتوني هێژای بێرخستنەیە نێزی 180 جوانینیên temenên wan navbera dewhêjt heya salî ji hemî deverên herêma Efrînê xweradestî navbenda erkaxa parastinê kirin û hatin kişandin ji bo dewreya yekemîn. Şêlan Yusuf, Orient News, Efrîn. دستیا ریوبر کانتونا جزیره بریارک دا کو پشتگیری پارتیین رخصتگیری بکن جدرکی ج ریوبری خاصری دا دیار کردن کو پارتیا یکتیا دموکرات خواسته که ج ریوبری خاصری کرد دا کو رخصت ج ریوبری خاصری ور بگره جالی کی دنوا سرکرده پارتیا یکتیا دموکرات موسی کنو دا دیار کردن کو پارتیا وان و د جوینا وانیا داویدا بریار دا کو لسریا یاسایی بمشینن دا کو رخصت به دست بخن جهیلک خوا دسته ریوبر یا کانتون جزیره د جوینا خویا داویدا بریاردا کو او پشتگیری لوجستیک بدن پارتیان رخصت کری تیزانین کو جناب پارتین انکسه او یکمین پارتیه کو خواسته که رخصت ریوبری خاصری دکه او لگوری چاودیران پارتیان کردی پیناسین بیاساین ریوبری خاصری دکن لسر کنکوژی کوبانی و دهفتیتنک تایبت لگل اورینت نیوز سرباز لیواء الرقه ابی عیسی راگیهاند کو د دما هجمارک چکدارن داعشه به چکن یپگه و ارتش آزاد در باسی کوبانی بون او کنکوژی پیک آنین لشگرین وانجی پشتگیری رزگار کرنا باجیر جتایان کرن و تراستی جوان و چین کو دبیجن پارچه بون آنا کوکی دنابرا شهروان وان ده هیا نراستن
ابو عیسی دازانین کو آنها او لنافچه شرگراگه و لدردورا وین و لویکه و لنهیزر تکسکر کو باکور شرد قومه وانی زمان کو شبا بوری داجی هیزن وان ریا دنابرا باجاروک سرین و رقای به تمامی کنترل کرد. أخي عندما تسللت مجموعة من داعش پشتی کو گروپک جشتین داعش در باسی ناوا کوبانه بون دبن ناوه هزین یکینین پاراسناگل و ارتشا آزادا و وان کم کجیک به در حقی کسین سیویل کرد. هجمارک جشروانین شورشگرین رقا بجدار بون درزگار کرنا کوبانه دا. او نوچین کو دبن جوداهی دنابرا هزین برکان الفرادا هیا او ام گریدای تو آلینه راستیا وان نوچایان تنیم. ام آنا لهرما شرگراگینه و در دوراوه و هرما عين عيسى وام شردكن بآلية باشوربا ومحيطها منطقة عين عيسى ومحيطها باتجاه الجنوب. منذ ليلة أمس درباري شرما لسرينه جدوه ايواري دا مدكاري بو ريا سركه دنابرا پارزگاه رقا و هرما سرينه دا كنترول بكرا و سرين جپارزگاه رقا جودا بكرا. منطقة سرين التي تربط منطقة سرين بمحافظة الرقة. بالافرین شرعن هف پیمان ناونتوی لسوریه و رجاوی کردستان بگرانی لداعش دان و آرمانجوان اوا کوریا و ریخستنه یاد ناورا عراق و سوریه قطب که و به 16 ایدیشان بارگاه داعش به تمامی ویران کرد. بردف که هف پیمان ناونتوی توماس جالران و داخویانیه که دراگی هاند که بالافرین وان به تندی لناوندین داعش این پارزگاه رقای دانه. جلاران وها گوت آرمانجاما جوان اپراسیونین بهیس او بو که امریا گیهاندنا آلیکاریان دنابرا عراق و سوریه لسر و ریخستنی قطب بکن بردف که هف پیمانیه وها دوماند بالافرین اوان 16 ایریشن لرقای پیکانین او مزنترین ایریش بون لسوریه ده باندورا که مزن اوان اپراسیونان هبه که ده هزا داعش و چونه و هاتنا وان لرقای پوش بکه جالکی دن و سرکرده هفبش یا اپراسیون هف پیمان ناونتوی ده داخویانیه که دراگیهاند که بالافران 6 جاران لباجار حسکه و 3 جاران لنیزی کوبانی و جارک لگری سپی هر وها 4 جاران لحلب لداعش دانه. سروکتی هفبش تکسکر که لعراق جی بالافران هف پیمان نه اپراسیون پیکانینه که لحویج، فلوجه، مغمور، موصل، شنگال و چاپر و ناوندین داعش ایریش کرنه. نویسکار و چاکناس نافدار ترک و دوست نزدیک گل کرد اسماعیل بیشکجی در دور روجاوای کردستان گفت که پیوستی کردین روجاوای کردستان با آواکرنا دولت که هیا جبرکو او نکارن به چکین سویک خواب پاریزن. اسماعیل بیشکجی هر وها راگیهاند که گوتنین دولت ترکیه که دبیجه کردان به گرتنا گری سپی دست به گوهرتنا دموغرافیا حریم کرنا رد کرد و گوت. بروواجی وان گوتنان دموغرافی وان هریمان د سال 1960 دا جالی پارتیا بعث سوری و هاتیا گوهرتن و کردان به کنترل کردن گری سپی او یک پشت راست کردن. بجش که کوجه بر خاطر دوزا کرد و کردستان 17 سالان کتب و گرتینگه درباره روشا نها یا لروجاوای کردستان نیرینا خوا وها آنی زمان دما کو گری سپی که دست هزین کردی ریا یکبونا کانتون روجاوا و بو هدی او حریما کردی یا کجالی رژیم بعث و هاتبو پارچه کرن دبا یک کردن لو درجی دوا بر به دولت بونا که و گاوه باویژن چمکی او نکارن به چکن سوک خواب پاریزن و دوا چکن وان این گران هبن. سروک ائتلاف سوری خالد خوجه و ده پیوینه که دلگل آجانس آنادول راگیهاند که رژیم سوری روز به روز تر خواندن و آنها سینوره و دولت که نقشه دکه. خوجه دا دیار کردن که رژیم اسد در ریخستنا داعش بکارتینه دا که خوابک وک چاره سریه که جرفش سوری را و داعش وک فشارک سیاسی بکارتینه. خوجه و داویه دخدا گوتنا خدا دازانین که ترکیه و دما داوی دا لحف کرنک دنابرا رژیم سوری و داعش دا آشکاره کریه که تیدا هاتبو دو داعش شر ارتش آزاد بکه نشر رژیم سوری. لترکیه هنی جدرن اولا کاریدانا دیار کردن که ارتش ترکیه لشکر و چکن گران لباجار کلس یا بسر سینور سوریه و زیده دکه. همان جدران دانا زانین که ارتش ترکیه و چک و جبل خانه
li navçeyên Onco Pînar û Elbîlî belav bikin dako berseva êrişên ku li Sûriyê werin. Herwiha serokê hêza taybet Zekai Aqseqalî seredana sînor ya li bajarê Kilis kir û li ser pêşketinên dawî li navçeyan sekînî. بله تماشاوان هجا جبور راواستاندن لسر وی بابتی من خبر خوابدن استانبول و جوه دره نورالله میرزا اندام حرکت آزادی استانبول گلمه برز نورالله تو بخیراتی وی بلتنه گلو ترکیه زخت نخوا و لشگرین نخوا و جبل خانه نخوا لسر سینور سوریه زیده دکه تخمین هایجی کو در باس ببه افته واتای کو او شر رژیم سوری دکه آن اول دیجی دوزا کردی لروجاوی کردستان السکنه سپاس از بنی به نام خدای مهربان و دلوین گل ترکیه ده بکه و روجاوای کردستان یا نه بیا من ترکیه هم او لشکری او تجهیزات لشکری تمامی بلوف ترکیه نه ترکیه بیا من ناکه و روجاوای کردستانی چما جی ناکه و ترکیه اندام ناتویه o tekiliye wan xurt bi Amerika ra heye bêguman bê îzna NATOyê û ewkê ew nakevne lê ew dixwazin çi bikin ew dixwazin bi van bilofa bi van daxuyaniya bi van leşkera bi van teçhizata dixwazin ciddiyeta xwe nîşanê Amerîkayê bidin da ku Amerîkayê îkna bikin lê di daxuyaniya Amerîkayê de em dibînin ku Amerîka jî evan zêde ciddî nagire yani ji ber ku ji demekî dirêj de têkiliya Amerîka û Tirkiyeyê heye ew jî psîkolojiya Tirkiye baş dizanin evan bilofin bi tenê Tirkiye dixwaze ew bike yani tiştê ku dixwaze bi Kurdan û bi ewkê bi Amerîka bide qebûl kirin lê ez duî baweriyê de nînim ku tu jare Tirkiye bike بله برز نورالله li vê debarê dixwazim ji te pirs bikim çimkî Tirkiye pir cara ragihandibû eger ku êrişeke Sûrî li hundir zemînê Tirkiye çê bibe wê gavê Tirkî gavan bavêje û şerê rejîma Sûrî bike gelo ev şerê li Sûriyê ev bûye 5 salin Tirkiye niha şerî şer bû براستی مرو گاوا کو مرو ل اوکی ل چالاکی ترکیه دن هر مرو اوی د پرسه گلو ترکیه zarar da گل سوری آن کار داوان یک براستی به هر تشتی خو وکیت سوریه دا و رژی دا د سینور ترکیه دا رادیکال درباس ناواخا سوریه بن evan radikale ku derbasî navaxa Sûrî bûn bi rastî evan ji Beşer Esed kêmtir zulm li gelê Sûrî nekirin. Ev kesê ku şoreşa Sûriyê dizîn, kesê ku qetliyam û cinayeta li Sûriyê kirin bi rastî ji Esed kêmtir zulm nekirin evan tev di sînorê Tirkiye ra derbas bûn Tirkiye jî wekî çavê xwe li van girt û wan nedît. Heta astekî jî wekî Cebhet-i Nusra wekî احرار شام و وکی رادیکال دنج ترکیه آلیکاریا وانجی کر کو اوی هر کس دزانه بله بله برز نورالله لهمبر و یکیجی گلو پارتیین سیاسی لهندر باکوری کردستان هلوستا وان لهمبر ترکیه چیه به تایبت گاوا کوکانن اونا بریارک سیاسی و بریارک لشگری بستینن پشتی کو او درباسی پارلمان بون به زختکی گران و به اندامکی هجمار باش براستی پارتیا CHP پارتیا کوماره لدیجی اوکیه یا کو پارتیا کمال آتاتürk بخوا آوا کربو آنا جی مجلس دا پارتیا دویم یا مزنه لدیجی ویه او پارتیا گلان کو HDP او جخوال لدیجی وی تشتینه Partiya Nijat Perest li kuderi dünyayı şerekî hebe dibêjin be beş darbin ya politika wan em daynine alî ki ya AKP jî dixwazin bi van zexta bi van daxuyaniya bi van ewka
بدنه نشان ملت کو ام ترکیه دولت کی نه پوچن ام جی دکارن گله کی تشتا بکن لی براستی گله وی ولات بزافایی کسی کو دنگ دانه AKP جی یا CHP جی پارتیا کوماری و HDP جی زیادتری سدی هفته کسی ترکیه او کی نخواست شهر بشداربون شهر سوریه نخواستن چونکی به بشدار بون اوان گله کی زرار سوریه دید ادعا کو بشدار بون جی گله کی از باورم زراری وی ببینن و اوجی گل جوی روبرو دزانه پنابر سوری گله کی ترکیه زیدنه و اواجی دده خویا کرن عاجزیه گل جوی هیه بله راسته پنابرن ظلم زوری لو هاتیه کرن اوا تشتکی راسته اوا گله مرو داینه هاری کی اوا تشتکی مروه هیه لی افشار حتی کنگی دوام که او نه belliye جبر بیجی گل ترکیه ile dijvi ketna Türkiye bo Suriye'ye. بله برز نورلا لهمبر و کریاران و لوا بویرین هانا کو دقومن ترکیه جاره که رادگینه کو اویا ناخوازی ریا دنابرا ترکیه و حلب قطب کل آلی که دن ریده خازم ترکمان هانا کل هریما کرکامیشو جرال بوسی وانا بپاریزم د تخمینات دا اف دست وردان و د نزک دم دا پیک وره چمکی ترکیه دخوازه به تنخوا بریاره بستینه بیکل ناتو بیکل هیزن ناف دولتی وگره ام تفج زانه که سوریه نه آرمانجاوی ترکمنن نه آرمانجاوی سوریه نه آرمانجاوی تشتکی دنه ترکیه دو تشت خازه یک دخوازه بریا کردا پیشیا کردا کو بچنه دریا اسپی بگیره اوا جسدی جبر هر چتر دا ev mühim je Türkiye ra ev siyaseta ku hingiya Türkiye ava buye ev siyaseta uye çünkü ev aha de beje de ku Türk de ku Kurd gihiştin deryayı vatevite ku Türkiye'ci perçebe proje Türkiye ji avabuna Türkiye'de kaydı kuma godes pekiri Hatay asteki bir proje Türkiye'ye de Hatay'ı da Türk ne zafayı bun le Türk'a da khosa begirtina Hatay'ı peşe kurda çuyna derya spi bigre iroji le Gilgamesh ve Cerablus'u Membiçi Azazi tu evkeki Türkmena Musa حیرانیه کی ترکا دل شواتیه کی ترکا لهمبر ترکمنا نینه اموی تفدزانم باعث به سالان لوان ظلم کر هم ل عراق هم ل سوریه ل هر جای دنیای جید ل ترکمنا چه چاق ظلم هاتیه کرن ترکا جرا دنگی خو کل دجی سیاست ترکیه بی اون تجاری دنگی خو جرا در نخستنه اوکا اون آنها د بیجن ترکیه د بیجه مبستا ما ترکمنم مبستا وان بگومان ترکمنینم بگومان گل سوریجینینن او دو تش دخازن یک پیشیا کردا بگیرن دو سوریا پیشیا روژه دا او که کسین نزدیک ترکیه بکن دستلاتدار بله استانبول نورالله میرزا اندام حرکت آزادی گلکس پاس بو بشداریه و بولتن اما بردوامه نوبرکه به چوی گولا بگرم دریا حمی آلا وین را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه یک گلک شروع ویانده ده اگر تبو خواهد ناس بکشل دورات چه دوه گلالیانی اورینت نیوز باجاره گرکه لگی سعدون السين اورينت نيوز دربسيه سيباندير كيش بأورينت نيوز سويسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين إمال كرد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان آزادي الباجار كوباني بولتنا كردي د اورينت نيوز ده يكو بيستيا نوت يكو ديتيا
شروان یپگه پر لسریا حسک و شداد رزگار کرد و چطه داعش ایریشی گندوار سعیکانی دکن. لعفرین یکمین کورس فرمی ارکی خاپارستن لدار کت و پارتیا یکتیا دموکرات خواسته که رخصت جریوه بریا خواستری دکن. بالافرین هفگرتن ناونتوی 16 ایریش لرقای دان و بنگاه داعش ویران کرن و ارتش ترکی هیز و جبل خانه خواه سر سینور زیده دکن. دوباره سلاف لگندوار حمسی ارتش آزاد خف که جهازن رژیم را لسریا دناورا باجار سلامی و حمس دا ودا و دا انجام دا هجمارک جلاشگرین رژیمی هاتن کشتن. لعالیه کیدنه لدردورا گنده تل الحمر و صادیات هلیلیه و دلال یند کفن باکوری گندوار حمسی پفجرین تون دناورا ارتش آزاد و لشگرین رژیم دا قومین. درباره روشا شر و پفچینین لسوری لشامل باجار زبدانی توباران فروکین رژیم یا به هفته که ونه راوستیه و لدرعی ارتش آزاد بروانی رژیم ده چارگوشه اولکاری ده توباران دکه اگاهی بهتر در راپورا بیده. لگندوار شامل باجار زبدانی پفچون جبریا چارنوژان و دناور ارتش آزاد و هیزن رژیم ده بردوامه. ارتش آزاد را گهاند که هزینوی هجمارک تانک و وسایطین لشکری این رژیمه لدر دورا ریبنده کشکا سعودی هلوشاندن. ده همان دمه ده فروکه این رژیمه تاخیم باجار زبدانی به برمیلین تقینر و موشکین گرماهی آرمانج کرن. و لگوری هینجه در میدانی که ده انجام و توباران ده گلک ولاتین سویل جیانا خوش دستان. لعالیه کیدن لگندوار حمای جی فروکه این رژیمه گندو باجار نافچه سهل الغاب به برمیلین تقینر تو باران دکن. هروسا ایرو ددان سبه ده هینجه در میدانی را گیهاندن. کفروکین رژیم باجارین کفرزه تالاتامنه و گندین زکات و چیای شهش بو به برمیلین تقینر آرمانچ کرن. و هات زانین که هجمارک جسویلان دوی تو باران ده جیانا خوش دستان و هجمارک دم بریندار کتن. لگندوار ادل بیجی تو باران فروکین رژیم لسر گندو باجاران بردوامه. هینجا لگوانان راگیهاندن که فروکین رژیم این لشکری بازارا گنده هزارین به موشکین گرماهی تو باران کرن و ده انجام ده هفت سویلان جیانا خوش دستان. ده همان دمه ده گنده مدای راستی تو باران فروکین رژیم هات و لور جیجینک جیانا خوش دستا و هجمارک سویلندن بریندار کتن. و لگنده ترم لاجی فروکین رژیم دبیستانک و هجمارک پنابرت دا جه گرتبون تو باران کرن. لدرعای ارتشا یکمین یا کو بسر ارتشا آزاد و داخویانی که در راگیهاند که هزینوی ریبند آواهی عوید گرنگترین بروانی رژیم لباجار درعای ویران کرن. ده همان دمه ده هزین ارتشا یکمین آواهی سیخوری آسیمانی اولهی الجنایی و ریبند مؤسسه ین که دکوین چارگوشه اولکاری ده بموشکین هاونان تو باران کرن و ده انجام ده هجمارک جلشکرین رژیم هاتن کشتن. ریوبری آسایشان سلیمانی آشکار کرد که 30 آلیگر و اندام داعش در ناو کوچبرین عرب دا این که جبر شر در باسی باشودی کردستان بونه هاتن گرتن. به هزاران مالبات عرب این حریم موصل تکریت و انباره ین عراق جبر شر داعش ریویان باشودی کردستانه. باشک جوان مالبات عرب لناو کامپان و هنک جی لناو باجیر دا بجیه بونه. بر پرس آسایش باجاروک چمچماله یک گریدای سلیمانیه احمد نادر گوت کد هیاما 6 مهین بوریده 3 کس عرب کد ناو کشتبران دا در باسی باشور ببون لباجاروک چمچماله و ناوچه بازیان دا کتینه و شر و به تهمت اندامتی و آلیگراتی داعش هاتنه گرتن. نادر احمد دا زانین که هنک جوان کسان شکدارتی داعش کرنه و هنک جوان جی لحری من این دبن دست داعش دا آلیکار داناوری خستنه. لگوری آمار فرمی زیدتری 25,000 عرب عراقی لدور چمچمال بجیه بونه.
ریوبریا گشتی یا چاکسازی جواکی لهریما کردستان احمد نجمدین جه چاپمانی را گود که ده دنابرا حکومت هریما کردستان و ایران دا ریکفتنک لسر گوهرتنا گرتیان تی امضا کرن و دازانین که ایرو دیانایت سبه ده ریکفتن و امضا کرنه و ده چند روژین بوری دا جی ده او ریکفتن بکوره. وی رایاداری هریما کردستان آنی زمان که 159 گرتین ایرانی لباشوری کردستان هنه. لسر هجمارا گرتین باشور لإيران جي أحمد نجم الدين قوت كو حتى نها تنه دو مالبات باشور جمرا را گهاندنا كو گرتین وان لإيران هنه. جیوینا هر دو نویزگاه سیاسی یا یکتیا اجتماعی کردستانی و پارتیا دموکراتی کردستانی به داوی هات و تکز لسر و یکی هاتیه کرن کو آلی سیاسی بنگه سازی و ریکفتنه لسر برپرسن اجتماعی بکن درباره حلواس یکتیا اجتماعی کردستانی سبارت به سیستم سیاسی لحریم کردستان دکتر برهم صالح راگیهاند کو ما به زلالی گوتیه کو ام لگل سیستم پرلمانی نه جهلا خوانی چروان برزانی جگر سروک پدک جگوت کو حکومت حریم کردستان لسر بنگه لحفکرنه هاتیه آواکرن و ام به هورا بریاریان ددن و تکس کرد که ام جی لگل سیستم پرلمانتینا لحریم کردستانی. هیوا روژی ایسال لسر ولاتین عفرین به زحمتی در باستبه جبر قطبون سوتمانیه و بلدبون نرخ آو و خورنه در راپور شیلان یوسف دا زانه یاریم بیتر. هيفا رمضاني هيفا خير وحسكرن وآشتية لإيصال مها رمضاني لسر خلق عفريني پر بإيج وأستنجي در باستبه تنابونا سوتمانية هيشت كو بجار عفريني درو شفليجا أبوري دا جيان بكي وهروها زيتابونا بوهايان وقطبونا إلكتريكي جي خودی که وی روز دقیقه پر زحمت چاتنه یعنی هم وی موضوع پر تأثیر مکریه ملات پر عطبیه موضوع تنا كربتنا بروداتنا تشتي خلقي خرود به وبينكتنا مقارنه شغلي سولي تشوني رمبي يعني كاحصائيات نوكو جمع دفتر عنا مثلا انا فاكن رندا جمع سولي تشوني رمبي هنا الحكي داري تشاتن دبي وضع تشاتن دبي فرق شويه ما بين روجي اسول وروجيتن طبعا تمي روج سبو تشترا اما انا دبينن روجي سولي تشون هابي معونه هابي تشت هابي يعني متوفر بي نوعا ما هي سال جيسار ملات قطبية موجود تنا قوزيغ تنا بنزين تنا نون تنا يعني تشتك تنا جن عفريني بهنرتياخا د چكرنا شيوان دا تناس كرن كاميرا اورينت نيوز ديك جمتباخن عفريني دا باش داربو جبو ناس كرنا خورنن گرينگتر يكو جن عفريني اماده دكا لسر دما فتارا هاد خوست يعني بيت اجيل جيج مسار مرو بيت درجه دا و ام قصر حقيقه كي خو مالي خو و تشي ام دخوزم که مقدمین قچکی خورا مال خورا چی تیچکی چاته میج هفته رو کم شی بخوش بکن میزنی میاد داد کاوه و تش تیچکی مفقوده و شی بیانه دکالفن تناکجی تنکنت که قجواج بقچکی خو لا بقدمینه هرو مشي بكري شيخ محشي ورز اكيد من بحزر مني شويه هبوش نبي خوشي بكر بينما باري مساس تجذكر وجي حزر ورقنا دشي مهن رمضان دارنوتين و تمي هيفي عملات كوباش درباس ببي لتزاني نوك او دخازن لخلق عفرين بهيفينا كود سالين بيدا ومها رمضاني بكيف وخاشيل سروان را درباس ببا شيلان يوسف اورينت نيوز عفرين راپورا ما داوی دورین جور بجور جهری من کردی لسوری ما هجمارک چالاکی و کردنوچه دوی راپوره دا آماده کرنه ام تماشا بکن تفگر زمان کردی یا هرم عفرینه گوبریا دو ماهان جبو 109 خواندوان آستا یکم 100 خواندوان آستا دویمین و 45 ان آستا سیمین کورسا زمان کردی وکر بو پشتی کو کورسا پرورده بداوی بو تفگر ازمون جو خواندکاران را چکر هفدم لعفرینه و بوبونه یا ماه رمضانه کومله نوبال آسیویان آهرمه پنجی پاکتن خوارن لزاروکن سیوی کو لگل خزمن خوا جیان دکن بلاف کر ریخستنا آلیکاری مرووی روژاوا و بهفکاری ریخستنا خوارنه یا ناونتویرا کامپانیا بلاف کرنا 2000 پاکتن آلیکاری مرووی لسر ولاتی انگریسپی بداوی کر
اکادمیا چاند و هنر یا شهید ولات کو ناونداوی لسرکانیه کورسا هفته بناو شهید ویوان پیمان به بشداربونا سی اندامان دست پیکر و اف کورس هیوکه بردوام بکه. لعالی اکیدن اکادمیا رامان یا یکیتی استارا هرم آفرینه کو ده 8 آذار 2013 ده کو جعالی یکیتی استار و هات وکرن جدسپیکا وکرن او تانها اکادمی 23 کورس بداوی کریه. هر وسا دوان کورسان ده شهست جنجی ایرو هاتم پرورده کرن. ده داویه بولتان ما ده دوباره کرنه سرنوچه. شروان نیپگه پرا لسریا حسک و شداد رزگار کرد و چتین داعش ایریشی گندواره سرکانی دکن. لعفرین یکمین کورس فرمی ارکی خواب پاراستن لدار کت و پارتی یکتی دموکرات خواسته که رخصت اجری و بریا خسری دکن. بالافرین هفگرتن ناونتوی 16 ایریش لرقای دان و بنگه داعش ویران کرن و ارتش ترکیه هیز و جبل خانه انخوال سر سینور زیده دکن. بله تماشاوان هجا لبرم گشتن داویه بولتنا ایرو حتی بولتنا صبح شد و بختوار.